Majina naitwa Dr. Joseph Birundu. Inje nkoligi chikura kya Nyaribari Chache. Omuntu olioro tarabekera abangina empowerment program no mujumbo oyo mutobwata. Abangina aba abaitoga aliye bakobekwera ini emo litukoligima baya ujisiringi jimibere. Waka abande 10 obajiri busano. Omagendera si Nyaribari Chache eshida nere itobwate. Njengo te yomo jungo ino atokonya bwate ni Nyaribari Chache na bugetutu Chache egere tonyale kolende town ya Itongo Salekere. Ekio moiso. Into and I need to get this one in Ekegusii. Sisi last time Kangata ulisema tusikize arrangement ya linda mwananchi tuweze kuongea na Wamunyoro. Hiyo ni wakati tumekuwa Thika. Hapa Kisii kila mtu amesema tuko na mzee wetu our elder Fred Okengo Matiang'i. When you are doing this arrangement, unless you have Fred blessings kuruwa se Fred Okengo Matiang'i, igaiganto banjere boli talibo tobeke okoboko gwaito ase Fred Okengo Matiang'i alabu bali bago to represent yoroba ende batokonye chikurechi nje igongoro mochango ne because yali twabe kirunse mono igongo kwa 20,000 shillings onyale gosira abangi nabo. Thank you so much. Mheshimiwa Birundu.